Asiyigade futhi naleyo ukuthi mekulungiselwa abantwana abaphuphuma mase kuthiwa amaladi asowenzela la esigodlweni umuntu ebenali ikhaya umuntu enali ikhaya kodwa mase uthi wena asambe sogeza umgeza lo mntwana ebese sizomenzela iladi la wenzelwelani iladi la ekhaya ekubeni umama enali ikhaya ingubo kodwa angayembula kaGobela ingubo ayimbathiswe ubani uyimbathiswe yithongo la Gobela leyo ngubo uyimbathiswe ngoba phela mesikhuluma ngokubula ingubo la sikhuluma ngengubo othe umubeke esibelethweni sika mama wasumbathiswa yona umbathiswa yithongo lakini noma la komalume bakho asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesinto wewo sakhuleka kunina abakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba ayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisakithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanqulumeni kwaze kwasa amanqulume sibekelana nina bakanodume ehlezi kaMenze ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu unduna kaNdaba uphunge elimnandi lesintu elizwakala njalo umeke wavula umlomo inkunzi ekhonya ishaye umsila zibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyanyela hayibo idla nazo kodwa ziyahlaba hayibo angihambi ke ngedwa ngihamba nebhubesi angisho ngiyathemba awukhulumi ngami hayi angisho ngalezi zempunga yesintu zikhona ezinye esithi masidla nazo bese ziyangihlaba okay ukuthi ngibona amasosho njalo engazuthi ubheka ngimina uzongcizelela futhi usuthi ukuhambana kancane futhi sengadideka ukuthi hawu madoda ngabe seyibhekiswe kumina yini akunjalo bhubesi ngihamba kahle mnewona mfowethu ngabe usuzwile ngabe usuzwile inkosi sasigcinile nje sisaphila ubhubesi lo libhonga kuduma into abanyazi isiba awumadoda masha phansi kushunquthule bese phama ufunda shaya izithi ashaya emfamona bathi injini kadezi lethu uma kuzwala isizwe sonke umfana omncane ke lo gijima kuthashela nazo odlula ku finish line sibuzana izithuthi udlule kanjani lo mfana bese sithi nje bye ngoba zikhona izithe mnewethu siphila ngazo mnekethu asayinaki futhi izona ezisipha amandla ukuthi siqhubeke siye phambili khona omunye umkhulu wathi imoto ehamba ikhonkotho ayizinja base ukuthi le mili izinja zikhonkotho so the more izitha zikhona obona ukuthi kukhona la oyakhona mase nje kumnandi nje konke hayi sekukhona ongakwenzi kahle mnewethu akona kunjalo mnewethu webhovungana mnewethu ngaleko ukuthi nje mhlambe size silidle kakhulu idatha lombukeli la mnewethu ngiyafisa ukuthi sike sixoxe nangaleko ukuthi mhlambe sizongena sigcile mhlambe ekutheni leyo nkinga esizokhuluma ngayo inkinga elungiswa kanjani kodwa ngiyafisa ukuthi sibavezela ababukeli bempunga yesintu TV ukuthi umuntu onenkinga efana naleso okhuluma ngayo angaba yini nethemba lokuthi kusazolunga ukuthola ukuthi bhovungana kukhona umuntu phakathi komuzi othola ukuthi kuthiwa lo muntu lona ekushoneni kwakhe hayi ngoba ukuthi ngempela kwase kufanele asho kodwa wathwetshula ngiyafisa mina bhovungana ukuthi uke mhlawumbe uyichaza ukuthi ukuthwetshulwa komuntu makuthiwa umuntu uthwetshulile uma kuthiwa umuntu sizokwazi ukumbuyisa methwetshulile usuke kukhulunywa ngokuthi isidubu sakhe sizobuya sibe umuntu noma kusuke kukhulunywa kanjani phela mina kufanele ukuthi sicaciselane ngoba la muntu ngayesintu siyafunda omunye umuntu phela ukashaya athi nami nginethemba lokuthi uma kuzobuya bese alindele isiqu senyanga hayi no hayi ngeke ngesithembisa abantu into engekho
La kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzodlula emhlabeni kungakabi isikhathi sokuthi akadlule emhlabeni. Adlula ngesandla somunye umuntu noma adlula ngesandla selinye ithongo elingelihle emndenini. Uyangithola? So lo muntu umedlula okushuthi bese yathwebuleka. Uthola ukuthi nina eniphila emhlabeni mhlambe ngenza isibonelo nje umama wenu wandlula emhlabeni animphuphi kusho umphuphi. Yabo kuphela iminyaka ningamphuphi inhlobo. Omunye uthola ukuthi wazalwa vele wathi ezalwa mhlawumbe umama bedlula akaze umama amphathe. Uyangithola kodwa uyazazi izithombe zakhe kodwa lo mama lo akafiki inhlobo emaphushweni. Yabo kuyenzeka uthola ukuthi umuntu lapho uthe umedlula emhlabeni base bewuthatha umphefumulo wakhe bawuvalela la bawuvalele khona bawusebenzise ngaleyo ndlela abawusebenzisa ngayo kodwa umuntu angabe safika ezinganeni zakhe noma emndenini wakhe. Omunye uthola ukuthi kuzodlula umzali mhlambe noma kudlula ubhuti wakho kuphela u5 years masuphupha kumngcwabo wakhe kodwa uthola ukuthi kade adlule emhlabeni. Lokho kusuke kukutshengisa ukusobala ukuthi kukhona lo muntu lo udlule emhlabeni kungakashaya isikhathi sakhe. Mhlambe ngalesikhathi usumphupha ke esedlulile emhlabeni after mhlambe 5 years namfihla mhlambe isona isikhathi lese bekufuneka ukuhamba ngaso. Kodwa manje yonke leminyaka yo5 wahamba mhlambe ngo2005 wena uzomphupha ngo2010 kuumncwabo wakhe. Uyabona kuveza ngokusobala ukuthi okushuthi lo muntu udlule isikhathi engakabi yiso. Uyabo kodwa manje ithongo seliyakuvezela manje. Seliyakuvezela ukuthi cha lo muntu lo bengakabi isikhathi sokuthi akadlule emhlabeni. Uyazi ubhovungana abanye bake bathi uzokhumbula ukuthi umuntu oshonile ngesizathu sokuthi uthwetshuliwe. Isidumbu sakhe asifani nomuntu othola ukuthi ushone ngempela sekuyisikhathi. Yep. Lento abantu abaningi iyabadida wena bhovungana ngoba omunye ucabanga ukuthi njengoba isidumbu sakhe sinje kusho ukuthi akuyena lo kanti kusuke kukhona izinto eziyinsebenzo ezenza ukuthi isidumbu sakhe singabukeki ngendlela ejwayelekile. Kunjani? Namuhla kodwa nami ngiyafunda wena bhovungane nombukelo wempunga yesithi ngiyakholelwa ukuthi ufundile manje ukuthi kusuke kungakhulunywa ngesimo sesidumbu okanye isiqi kodwa kukhulunywa ngesimo somoya. Sikamoya. Nangu ke bhovungana kumuntu ke manje unenkinga efana naleyo. Umuntu wakubo bamthwebula omunye ke mhlambe ke bhovungana washona nje kahle. Abantu abaningi bangcwaba ke bathi mabengcwaba bafaka ihlahla. Nayo ke inkinga ke ngoba kuyenzeka uthola ukuthi omunye uzodlula emhlabeni kuyisikhathi sakhe sokuthi vela akadlule. Bese ke kwenziwa leli phutha lokuthi umuntu athume yobekwa kuyotshala umzimba wakhe ebese kuthathwa nomphefumulo ufakwa lapho kulowo mgodi loyo okuzobe kutshalwa khona umzimba wakhe. Ngaleyo ndlela lapho nisuke senudayisa umphefumulo wakhe nudayisa kulabantu ekuthiwa abathakathi ngolimi olujwayelekile. Omunye umuntu uzobuza ukuthi nimdayisa kanjani. Kahle phela ukuthatha umuntu uthatha umphefumulo wakhe bese uyoshiya esigangeni usuyamdayisa lo muntu ngoba noma ubani angafika memeze ngalo leli hlahla leli noma ngehlahla elifana naleli enimleke ngalo ebese yaphakama lapho sebemthathile lo muntu loyo ngaphandle ukuthi lo muntu azasebenzise into eyikhuba lelithize uma ephethe lesi sihlahla lesi enimbeke ngaso la angaphinde futhi amphakamise ngaso. Ngathi sibanibani sizokulala. Angithi phela noma sengcwaba abantu siphinde sishare namabhodi lapha abhalwe igama lakhe nesibongo. Umuntu uzofika asho la ukuthi sibanibani okwasibanibani ngizokulanda ke manje ngiyokubeka endaweni engcono kunaleyo hleli kuyona. Ngeke angavumi ngoba vele nimshiyeke ebumnyameni lapha emgodini kumnyama. Kunjalo. So ke uthola ukuthi umuntu udlule ngesikhathi sakhe kodwa senimdayisile ayithole sethwebuleka ngaleyo ndlela leyo esewusebenzela abanye abantu. Yes kodwa futhi uxolo kodwa futhi kuyenzeka omunye uthola ukuthi uzodlula emhlabeni ngakho vele ukuthwetshulwa. Kube khona lo othola ukuthi udlule ngesikhathi sakhe kodwa nasenudayisa umphefumulo wakhe. Kungave ukuthi mhlambe lo bekufanele ukuthi ngempela lento yenzeke kodwa yini nibe nesandla ngokuthi nibe budedengu yeah. Manje inkinga efana nale nakona Bhubesi iyakwazi ukuthi ilungisele umne wethu nangu umuntu wakubo usathwetshula nangu umuntu uthola ukuthi umama wakhe akamphuphi
ebusuku akaphuphi umuntu uthola ukuthi ungaveli kwabantu okanye sishiya ukuthi umama noma ubaba abantu bakubo nje akekho umuntu okavele ngokwesimo sesibonakaliso yebo Bhovungana kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu abadala mabevela bazovela behomunye umuntu kodwa kube kusayibona omunye khona abantu Bhovungana uthola ukuthi akwenzeki konke kuthuli nje isiziba nje kucwebisiba umuntu ofana naloyo lento ilungiseka kanjani ngoba ususichazelile ukuthi makuthiwa umuntu othwetshuliwe uyabuyiswa akushiya ukuthi uzobuya eyisiqi ihamba kanje sikhuluma ngokuhlambulula nokubuyisa umoya wakhe phefumulo wakhe ebese ke siubuyisela siubeka endaweni eright sisuxhumanise namathongo ngoba phela uma uthwetshuliwe usuke engekho lo muntu ethongweni angithi usuke evalelwe la usuke evalelwe khona indlela ke zokulungisa lesimo lesi kuke kuhluke nangokuthi umuntu uhambe kanjani mhlambe sibheke nokuthi bamthwebule kanjani uthwetshule vele setshaliwe noma udlule emhlabeni ngakho vele ukuthwetshula uyabo siyakwazi ukuthi siye entabeni la isomemeza khona umuntu ebese sihamba siyomgeza esimeni sasemanzini noma uma ukuthi umuntu nimncwabe nalo ihlahla noma singesaya kuma details uma ukuthi umuntu nimncwabe nalo ihlahla wathwetshula lapho siyakwazi ukuthi siqale la ashonela khona siye la namfihlela khona ebese sihamba siyomhlambulula yabo sike silungise kanjalo sike sisilungise kanjalo lesimo lesi bakhona sesibasizile kanjalo bafika futhi abantu basemakubo bafike bayikhulumela kubona ngesizathu sokuthi sebephumile etilongweni sebephumile kulamakete angade beboshwe nawo ngoba futhi abantu bayathanda ukuthwebula yazi noBhovungana abanye ke nje uthola ukuthi ke uzothwebula manje ke Bhovungana ngifuna sisukeke manje la kumuntu othola ukuthi kwathwetshula umuntu wakubo eseshonile kunomuntu yawanje ngihamba namakhesa amakhulu kunabantu abawonkunzana la othola ukuthi abagculiseki ngeziphiwo zabo sebefuna umntshontsha lesisamo samakhesa amakhulu aqale manje umuntu afuna ukungithwebula baganga khona enye inkunzi engangayibamba angikhombisa amakhesa athi ngibhasope no athi lo ngaphindi usondele khona phezukwakho athi bhasopa no nangu kumuntu keBhovungana uthwetshuliwe njengeyimpunga yesintu ngempethwe ikhehla lana hayi lodwa amakhehla anzima seqhamuka umuntu manje ayithwebula lento yakhe usesebenza ngayo sengithi manje mangithi ngingena la ngithi kwatha ngithi kunina bese ngithi benkashana awusazi uyabona lento ayisenzeki manje ngendlela ngoba manje sebeyithathile sebekunqinda amandla umuntu ofana noBhovungana othwetshuliwe mniwethu yena uyakwazi ukuthi asizakala umuntu othwetshulwe ithongo lakhe mfowethu kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzothwetshula athwetshulwe ithongo lakhe kodwa ke mnewethu asikubeke kube sobala uma kuwukuthi umuntu owahlonipha amakhehla kwembethe umuntu osihlonipha isiphiwo sakho usamkelile isiphiwo sakho wawamkela nalamakhehla empilweni yakho akulula ukuthi umuntu angakuthwebula ingakho nawe wakwazi ukuthi ubone kungakenzeki obani bona ufuze uyayezwa leyo nto le bafike bangikhombise nje ukuthi no ibubese naku iba nephupho elithile thiwa umgadi ubhubese kanti usefuna ukuthi kwathi angithi kunina benkashana na hayi umuntu uyanobhubese isiphiwo somunye umuntu mina angisihaleli umuntu nomuntu nokwakhe uyabona uma umuntu onganeliseki ugcina manje usushiya nalokho kwakho uthola ukuthi kukhulu nakho kodwa ngenxa ukuthi wena ufuna lokho omunye umuntu akusakwazi manje ukuthi kubonakale lokho kwakho ngenxa ukuthi uzama ukuzenza mhlawumbe usibani intaba kayikhonje oyikhombaza amdilikela madoda bhubesi ngoba sesiyithintile le ndaba ngifisa mhlawumbe esidlule ezintweni mhlawumbe ezimbalwa ngifisa sidlule ezintweni ezimbalwa bhubesi zokuqwashisa umbukelo wempunga yesintu TV okuwukuthi uma efika kwempunga yesintu ubobhasopa uma mhlawumbe sikwenzisa ukuthi bhasopa lapho ukuthi ungase uciyeke isiphiwo sakho ngiyafisa noma mhlawumbe okubili noma okukodwa abazokwazi ukuze baqaphele kusasa uma umuntu
ephume yakumuntu eyofuna usizo ukuthi ngeke lento ngezwe kwempunga yesinto ukuthi uma sengenzisa into enje angibhaso ukuthwebuleka la ake siqale la mnewethu uyabona uma waqala wafika esigodlweni angazi ukuthi ukusebenza kwabantu ngikhuluma mina iadvice le esuka kumina Bhovungane iyakubabukeli bempunga yesinto angisho ukuthini futhi kodwa umuke wafika kaBhovungane sekubekwa isitsha lapha eMsamo mase kuthiwa wena athi uhamba indleleni ujuluka kuthiwa geza izandla zakho lapho bese ushiya lapho ngicela ukuthi ubhekisise lokho angisho ukuthini ungangizwa la ushiya insila yakho angithi phela ubuhamba liyashisa ilanga ubuhamba ujuluka uyafika wena la uBhovungane usethi geza izandla zakho kulamanzi bese ushiya lapho mina ngingageza ubala mina ugezela khona ngingageza khona ubala naBhovungane lalela amakhehla ngangakawalaleli ngisagoloza inkaba angiyeka ke ngihambe ngizinqubuza okindawo mangifika la kuthiwa ngugeza izandla hayi ngafika ngageza mahala mina ngoba khona into esho ukuthi la angizigezi izandla ngafika ngashasa ngathi ngiyageza ngasula mahala kanje ngathi ngeke ngizigezi izandla kulungileka baqapheke lokho ababukeli bempunga yeSintu TV number 2 awukusho number 2 before ngiqhubeka angifuni ukungikhathe nalobo gobela uthi mina ngeke hayi lana mphula mnethu thina la siyakhuluma la enenxeba vele iyathunga uma kuukuthi khona okwenzayo lokho uzosixolela yena into ekufanele thayenze akayiyeke leyo nto ngoba ilungile akufanele vele ukuthi abantu bazoshiya insila yabo kwakho ukukhohlakala lokho asiyigade futhi naleyo ukuthi mekulungiselwa abantwana abaphuphuma mase kuthiwa amaladi asowenzela la esigodlweni umuntu ebenali ikhaya umuntu enali ikhaya kodwa mase uthi wena asambe somgeza lo mntwana ebese sizomenzela iladi la wenzelwelani iladi la ekhaya ekubeni umama enali ikhaya ingubo kodwa angayimbula kaGobela ingubo ayimbathiswe ubani uyimbathiswe yithongo laGobela leyo ngubo uyimbathiswe ngoba phela mesikhuluma ngokubula ingubo la sikhuluma ngengubo othe umubeke esibelethweni sika mama wasumbathiswa yona umbathiswa yithongo lakini noma la komalume bakho mase leyo ngubo sesifuna ukuyimbula uyapi kwaBhovungane manje lazini ithongo la kaBhovungane ngendaba yokuthi umbulwe leyo ngubo yebo lingakulekelela ekumbuleni ingubo kodwa not esigodlweni sakhona hayi kwaBhovungane cha bonkosi yami into yakini nje leno into yakomalume bakho nje le into ekufanele yenzelwe kini noma komalume bakho asigade futhi naleyo ukuthi wonke umuntu ofikayo kuthiwa afika nesilwane esithile esizogqitshwa la egcekeni kwaGobela asigade nalokho kancane uBhovungane nje kancane uthi fika nenkukhu wonke umuntu ufika nenkukhu noma fika nembuzi bese siyigquba la egcekeni mhlambe ishise futhi khona le ekhaya ishiselwa la ekhaya iyashiswa le ekhaya zonke lezo zinto asizibukeni babukeli bempunga hayi asisho ukuthini futhi asimthatheli inqumo yebo hayi ukuthi sithathe izinqumo kodwa esikwenzayo ukuchushisana ngoba ngempela Bhovungane abantu uthola ukuthi umuntu unesiphiwo kodwa useyigobhozi akusekho lutho akona kubalekile ngempela lokho ababukeli kufanele ukuthi leyo nto bayazi leyo nto ukuthi nanoma ngabe yini edinga ithongo lakho awukwazi ukuyilungisela kaGobela yebo into ethinta umsamo wakini awukwazi ukuyilungisela kwesinye isibongo kunaloko ke mhlambe ke usuke ungakubambisa ngokuthi mhlambe ukwenzele olwandle mhlambe kube yiladi noma entabeni noma emfuleni noma ke kodwa not la esigodlweni ayinowethu asiyekele ngoba izolumela phela baningi abantu bayakwenza ukukhohlakala kanti lokukhohlakala badla ngako abaningi kunabantu abaningi abasebenza ngamandla abantu i-wrong futhi leyo nto leyo yabheda leyo leyo nto i-wrong kakhulu leyo nto leyo gxila kulokho ophiwe kukona ongaphiwe kukona kuyeke kodwa Bhovungane mina ngizokusho lokho ngingasabi ukukusho abantu abaningi abasebenza ngamandla abantu abathwele vele abantu abathwele ngoba iziphiwo abanazo bathwelwe and lezi zinto abazenzayo abanye hayi ngoba bethanda benziswa yilezi zinto lezi abathweswa zona
ekuyizona ezibacontrolayo ukuthi manje yenza ukuthi uyabo uthola ukuthi uBhovungane nje wonke umuntu ozala kuyena kufanele agqibe isilwane la egcile izilyoba lelwane lezi la yini ngempela lezi la hayi kodwa kasiyeke bafowethu kubalekile ngempela bafowethu ukuthi sibheke ukuthi abantu bagangile umuntu uma efuna ukukusiza kungabi lula ukuthi uvela uhambe nembuzi nje hayi bo imbuzi yonke imbuzi basopa hayi uzothwebuleka kodwa bekuhle ngoba kuyakwazi ukuthi kulungiseke nakuba kungekho lula ukuthi kulungiseke masuthwetshulile ngoba kuningi kufanele ukuthi kwenziwe kuwe mhlawumbe uzobusuphuthuma thola ukuthi umuntu usethwetshuliwe manje usefuna ukuthi kulunge kusasa sekonakela izinto eziningi zakhe bese fika la athi hayi mina ngicela ungilungisela la umenzise leyo nto kusasa hayi manje angaboni lutho Nkosi yami ubone ukuthi lo muntu lo Bhovungane mhlambe sesiphetha nangu umuntu la uthwasile uphothula kuphi makathi ethwasile ufuna phothule kaGobela ufuna uthwasele iphi iqala because uthwasa phela igama elikhulu lelo uthwasele khona kaGobela uyakhishwa enze kaGobela bese ukwenzela nomcimbi okwamukela le ekhaya manje ke ikhona yini into ethi kufuneka ke manje asuka ahambe ohlala khona lapha ayohlala ke kwaGobela ayishiya indoda ayiganile imake futhi ingekathi ethwasa noma usethwasile waqeda ukhona yini umthetho othi kufanele ukuthi kube khona isikhathi la izazohlala khona la no lento le ifana nani ifuna inokufunda euniversity uyayenza idegree yakho u3 years or 4 years base ugraduateile awukwazi ukuthiwa ufuna ubuye uzo-attenda futhi ngoba phela ngithi uzo-graduate nje okusho ukuthi uqedile ukufunda kwakho la ngoba usuyishaya ngokwezemfundo uyakwazi futhi ukuthi mina Gobela ngimshayele umuntu ngithi wozothwasa futhi usuthwaselani ke manje nanokuthi ke nje umbukelo wompunga yesintu kanti ukuthwasa ukutshela ubani ukuthwasa phela ukutshelwa yithongo lakho nje manje wena wavuma uma ngikutshela mina Gobela ukuthi woza futhi uzothwasa yebo Bhovungane ave iminingi emkhubeni kwenza azaze ngiqonda ave iminingi emkhubeni wabantu ingakho kubalekile ukuthi siyikhuze lento nabantu siyikhulume kubona sibachushise ukuze abantu bengeke mfethu bagcine benakalelwa izinto zabo hayi into engekho I know kodwa ke la sikhona umnewethu besike endabeni yokuthwebula asike siyiphethe umnewethu lembenge akukhulume nabo ababukeli bempunga yesintu TV siyiphethe ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nezizinto ake siqale nje sigcizelele sibaqwashise la ukuthi umuntu umedlule emhlabeni ihlahla lakhe ningalenzi iphutha lokuthi nimncwabe nalo okokuqala lokho okwesibili uma ke kwenzeka iphutha ngenxa yokungazi ungakayibuki le channel le noma le video noma amanye ama video la khona enikusuke qwashiswa khona ukuthi uma umuntu edlule emhlabeni ngamfihli nehlahla lakhe noma umphefumulo wakhe ningawufaki endlini yakhe yokugcina uma ke nakwenza lokho nalenza lelo phutha niyabona futhi ukuthi lo muntu akafiki nangamaphupho kunina noma niyobheka mhlambe niyohlola niyathola ukuthi lo muntu wathwetshulwa liceleni usizo uyakwazi ukuthi lo muntu asizakale aqaqwe kulawo mafindo kulawo maketanga ahlanjululwe kahle axhunyaniswe nethongo abuye kunina ngamaphupho ewumuntu oclean asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu bese siqhubeke nokusubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga